Ali eto, kad se Hristos pojavi i kad ga priznamo, odjednom bližnji postaju neprijatelji. I to najbliži. Otac postaje neprijatelj, majka postaje neprijatelj, brat, kum, prijatelji postaju neprijatelji. Samo zbog toga što smo priznali Hrista. I priznavši ga, odlučili, što je neđe potpuno normalno, da mu pripadnemo svim svojim bićem. To je, nemojte zamjeriti, nemojte smatrati to ovako nekakvim pristrasnim stavom. To je dio apostolskog učenja, a to je najnormalnije što može čovjek da izabere, razumijete? Da sav život svoj Hristu Bogu pred. Ako ga je već priznao i ispovjedio, znate, onda je to gotovo i logično. Pritom, neprijatelj, pazite kako je to sad već jasno, neprijatelj je jedini čovjekoljubac, razumijete? Hristos ti je neprijatelj, Bog ti pomogao, razumijete? Jer se pitaš otkud tebi to da tvoje dijete prizove na službu sebi, ti se još protiviš i smatraš ga neprijateljem, ličnim, kao da ti je oteo, a na kraju i tvoje dijete je njegovo. Tebi je dato, što kaže sveti vladika Nikolaj, samo na staranje.